Hmm. Oke, nimbula binaka na yokan Indonesia mati kumain na bongi binaka ni kua gosa utuk na walu na tin kalio na meniti na ngona California verto mena East Coast sa utuk na tin kantua na tin kalio na meniti na bongi ni singatam sa bongi leu sar chuko bikira na marama renrengo wambul chika ni bikim ni todo kona siama ti kumai na bese biti na bese buru-buru kena tos chik nga nananda VOC na ulu tanga ni Durban me Amerika na ulu tanga ni green card klan ni besar bikim nio ni santo pamretu kumana nito bitalo na baksahoti sampai tiga butalang gona bakiruno dulu setengah bulu ke lima iya sesongo tiko na ngonongo songo tiko na baliweni ni fomu iya umani na numa may nananda wawa tiko menga dola na kena bakaliwen na fomu ono numa menanda mentanganda bitala no talen da biwasi merani rtongo le mawir na sapak green card baka pepa mer may biwasi tu songo talenga sono nanda taro ke baka ni betaro mai ni somo mai ni taro mai krona kay somo yani babi di minaktal chunga bir nando so mo chuko na taro na mula taka chuko na bitalo no don go be kero ke marika poselani tala nga be kero ke tuliana go na klani na tala nga na taro na ni robitalo go bat ke Naomi dau ia kani marau ni tiko so mbole merdo so mo tala nga na taro ngoli tuko mai babi di binaka tuko na wali bikem ni ke ia me bukan ana ke di bakarau bikem ni ndo sema tuko mena no programu na lang man ko na share me wara kir na kana po na gai siya mati kumai na buku ni Robita no tingo ke Naomi daw daw binak bali besar na nomuni bakarorong umay dan narongo teman ko na share na toba to vibes men tik butaka na nang tapitala no enang bong bilang de ko binak bakali besar na nomuni bakarorong umay gonna share virtu na toba to vibes share ke Amerika. Mosi vya yao, you were
singa. Sabe sa unindraki o may sa tava may singa o klani kuntu toka landraki verto may na toka lau kay Amerika vikitongo e California se vila toka la singa na lomo ni singa ya ngaya kai mi bango sama kai kuntu mai bakalalai antara bakang bulu sarang ko binonta marama bulai menunggu marama yanu o Mrs. Naomi dau malom bula Naomi. Misambula vinaka ni mbula vinaka dapteti au vambula tikani vekemni ketalngana varrong mai va mbula tikani ve erto mai vale mai viti na maram tinangu kakian verto nongo vitavin erto na vitavin vat kiyau kakian nandona bungongo sa kirkir sarchuk mo ko bambimbi ne kirkir ndi mention tak mene rangu Mbula sunia, wabin bula telnga, ubia bambula telnga, wana ketul ni lubengo, sar chik mena ngonongon, diwesi mbula binaka lubengo. Wabin binaka bikem ni nangonongon ni, sul nangon mo bambula. Bambula telnga bikem ni marameanu. Malo sar pakali bambula. Nakavale usara na no baka iya takamay na ko ker mon malumu mentor may bitala no kabio say na sino na kanikua o klani na no may bitala no bikima na bagsaut to na kana no ramarota kana liu ni banua na beka o se may baletenyo o se saranga may baka matay lalay na beka dola ko turumo baka bitamani baka talanga kina na bibuker to takapani na biwakani Amerika to kandina nindareda na vilomani na nom dolomani mata bubale baya sona au bulida na non daru bitalo no na yang bagsawti na niro bitalo ketuliana bitalo tak moko na non sasanga mai ni mata bubale lingan dua vike muni rochukuro na biotini kwa taliki na mai bitalo na nogo pata niro nindu na mata bubale nindu na lako-lako endalak mikin Amerika na ron yang kini beira na bekanta era bak rong tu mai la sigini ko na mandar may bitala no bak madal tikem ni manda nugu maramba be ira na barong tu mai Binaka ni sambul tal na rango Naomi dau au maramani Vandra mai moala ana yatulau au vasu sartiku na korona keru mai na yatu sawa au vakawati na tingu turangani vuna mai taviuni tol tiku na lubi kerau sa mai dua na makumbu kerau matay ni makumbu kerau mena mbakin do tiku na varumbu kango
Anda vavinavinaka chikuvana kalou, senta ambula, senta kokoa, raoninda redy chikunanana vivakalonga taiky vikenda. Totoka saranga ai totoka ni santuan na Ni makumuni bakata manda na be kala kuturo mana nong bakasa mana ngona osa kilaki ni sana warundo na makumbum. ngon tale ye, ngon tale, ngon mbole-mbole talnga viau, mevka ni asanga ni tanrani na totol sara, au vavinavinak chiknga vana kalo, au ndo levna kau ndo rongoada, levna kau sa ulida mai, au sa ando reda na non rendo ambili rai kina ngoaner may keten dole, io sangani veng na maso sala ko nga o babin binaka ni saro may bakamuraw na tikbuni ang bakingo sa kalib nga na babin binaka. Au na to senga balital na nung Dan pamadala, membaleto nga na nung matubale, au lakumena vitedini leo ono, kito leo lima na elewa, dua mbulungana kian tangane, maram tinangu se mbulitiko ng onongo, sa milengka na beksawati na turang tamangu, yan na yasana i wetingu sa milengka talangana no na tumturanga, kasa lingay do tektiko na bisusu, perto na yasana vi wetingu. Au vavinavinaka ni raumu vamadalsara membaleta na vuvale mepkanga sa tukuna tiko na marameano na mbimbini vuvale dona vuvale leo talnga ulak mekina ia na sasangka na vikanda sala kudurum tiko na ngonongo vatambakindua vi kenda na sasanga mai valangi i ni kuwa to vital na takchukina vikemami na apply takatu na lottery na diversity visa kemami samiti kungo sa kali uchungana ba binabinaka buana kalo nina binakatal nga mo ba madal taktal nga yan nina bunubul kina. don pinak. Mai. Iya, ni so tambale to sabar tak chunga na vitare so sa mbite chukuma marameano. Leo sar na korin bule bulkina. Una dinin na kotabaya yo salamuria chiko na sasanga. Kito lako de ruma, lako de ruma yao ke pakatala kina nungu vale. Au tiki bubuli mai ratna Levanta Primary School, mai Nausori Highlands ya mai Nandi. Au nina vangangambek se da bule bul mekinikia lev na no bulkina balatangana no na vele se kiti ko na bukuni takataka ba mating tu ni turang na tamangu main kelas 2 kin kelas va au le ndua na te Milami Primary School isuva te au le stale rat na levanta au le kelas 5 tale ratu na levanta ndua tal na te mo le Hulsar Yasawa District, may Yasawa, Kalasiono, Kinawalu, in Alotak Methodist School, Sangay may 2 terms, or Sangay may Vachibuli in a primary school and a Dudley Intermediate School. From Tol Kinaono, Vulililin Memorial School, au manising rawata na nungu form 1, au ndambe talva karua na Lami High School, au Sangay Tokiani, ina Cornivulini Leo Andelena Vesimo le rakabikin na nungu fomu vitu. Berni ulandeani USP au le rakabikin na nungu buli tamanikin na nungu buli and a Bachelor of Education in Literature and Language. Vanotal ngaya may stabkin na naturang watingu sa may raptok kina na buli teman chiko na ngarabi ni bubale me avava mai nangonongo. Dantina. Totokon tina na numu vitos sakiti ko talanga di tos tal chunga na numu ni tumbu turang eh. Iya. Sa wakata na numu vitos sakya numu buli mai na lewanda dengole la i lami listalia sawa
o manilista le mai na no bila ka kia o ira na mo tokani e se mo tikana no ni bikilai dina ni do bila ka yake baka bubale. Iyo, na ngona mbek ngo,endre vir na ngona me radepte, ni ravito kiaki, na ngona rato kin pangonda, yo matanga o natukun ni from experience, ko na nungu itini, ngona kitolak mekina from super grandma melak meke,endre, she misses her friends back in grandma. Viau, herarawa au kambia ka ni ngwane bi ka ni totol na nungu bikilai sang nindo na lenga au sotava. I made friends along the way. Some of the friends that I went to school with, they are still my friends to date. Talking about almost 40 years. 40 plus years. Iya, kami nakalasi baba tamay lami primary, kami nakalasi walwa tamay dadli intermediate, kami minga indui la ko kwela ki kivies, o tinga kami misota kami sali parents batatali, eh? Iya. Sa totoo din na pamili binakataka no mo sema yana no mo tubo-tubo bakabuli belata na vital nongo nila kumai Amerika na vitalo ni buli baya na roni yang talaga bi rabarong tiko na nonro Iya. na bako bolato ka na bi bono buli kina belata sona bi kabango na yang na ngoni ni interview ni visa se no sala ko mikini ke na me talaga na interview na taro inglês a buli me na fomo vida se wa vule o takataka i vei o tino motori boala. Wakatapa no murele so marotaka na no vuli mai viti ke na no musangol mingo Amerika. Iya, o maro takbalevo na vuli au au vuli mekina may viti vambimbi na bosa babalani vabin tekir na I had some good English teachers. Undo vana numir na vikara babuli tamay ratokina ninta may was toka babalani dina ninta sing dina ni sing ni ba degree dina ni sing ni Vautia sarna nungu vulia na vultor daki. Io Hmm. vabi na kilistal vir na nungu kasni vulie. Na agriculture, awaturi agriculture, buklato kina na types of soil, na mbudini ni kau, ni sorry kau. Au vabi na kakina valevu na bukuni vetumberi, bakabuli mai viti. Sereida, ken balen balen na ve vuli kede en dala ko ruma tiko na kena yang. Dina toda ako marami ano. Sereida ay na vuli me balen tanang gele ante sel Mm. kila ay na yado me tanang ngona en ali ngan rebi kina na kila kali le yo no mo tiko ni le lai da rede na sana le we yang wakale usar. Dina todo ako. Sa ya sangay baka na naman to sangay tiko baka bubale may viti uni sa tabuta mi na libo ni naman raw isol-soli sangay tiko bata pa na naman to nga naman to wala may Amerika. Nakanam ngangandri nila ko may Amerika. Meron ngayon sa tukunochi nung interview sa oti. Mm. Ako kikilatu na green card na 2015. Nangona sa sangat sa sangchukina kwa ngwane vya umela ko may Amerika na buku ni green card. Ako sange vatarin kwa yo sengsar ni lako kina na nungu ngangandre. Like I wasn't interested. I've been overseas. Au experience tak me ng bula may overseas for 4 years. Au lesta leviti. Au saka tunga sarucho nagsar tunga ng bula leviti. Baleta na ninda siang ni buli binaka. Ninda yave ya nindo na bunua levu. Enda na via lisanga mentally vaka binaka. Yo siang chiku biki anda na kiana kilka siana kiana Steve Kitty. Au saman ka saru tungai viti. Yave tunga kiana nungu vana nanu. Na vingaravi niochina no kuvuli au ngona nga kiru sabal vin kina sa kiru chikubuli nga kiru vingaravi tiko wana turang ni taltala turang ni tornimbau na turang na tornimbau sambale ora tu Israel dau kiru vingaravi tukin vavutini
Ocha kitulak Australia. Nitulak Australia. Auli zakazakana farm. Andorunga tu. Sebenarnya laku sandorunga tu na 600, 700 Iyo sambo zaka bakan rekai. Ni sengan na shade tanga itomi tomata tu. Laku bena misini ocha sange laku bena cherry tomatoes batikena zucchini mozo basarnga ira bakato kana bun cabbage na ono mentangeli kota mekina na zucchini otia osange masu don sing osa masarnga bon kelo sakiresar nga osa oza kimni to keni daka na bono lebungo Australia kimni na run sulebe ondan daka o jingan don na singa no daka na vitomata kito lak na mall kito ya na mall stop sar don na obi bat kino ni tota tarung sar ko o no to na sa daka yo ko chiko na farm reza nungku len vale chiko na cleaning company engan rem chiko sana marama aule zak sarkina domestic and commercial cleaning teki bunga mai vena yado vena five-star hotel na vanua yo sama kitkina na vangarila ocha ndotale singa ulesma sa masu chiko torang saru yo ade biona yan roba mataka sonongona au zaka tu me avana chinkarwan sa song na bangi song na vi offices sangela ko 2 hours nga na nep lakta lili i sama kina pubs kurna vi pubs ser wala ko ben no yo chukina ocha osamani masutale kira talban kalumi total no kata kata nongan singlak minton turang ni viti tu kono kwa num to na klanan reva iyo okay ko tamai kun bi ko melak mai me caregiver okay take na nongo daka ba caregiving ma Australia and I started off with disability caregiving from birth to elderly people namatay ni nung kaka tarane longo viso taksarngana nongo rai musa vengo na bulinga siuli musa vinkaravi en vinkaravi baka caregiver asange i chikuya longo nyu vina kata mera bakla talngoira nyu ira bakalinganra nyu ira bakantalinganra bakansunra na nungu bebuke mbalat me kirurun to bata to make them laugh just like I laugh to feed them just like I feed myself klasona kala lebaya buki da sarngana nungurai Jaki tulis tali viti au le vaka na yatu lau hotel o tinga me vale le kia o salak sarina main pearl o lemba ki lima na main pearl o ti na main pearl o sa sanga mendo na nung bisnisi vaka as a florist un total tak vale misin kau o tia sange me tikbuya nindo na kamban na bisnis ni ukuk o tina ukuk-taki bere ya dur chiko na bulte kimbe ver na chiko ibalangi labu binaka medab sarnga na nito sa lako mai Amerika so 2015 auronga de kina namatay ni kambala na green card o siyang ni klan ang bakibatal nga ya apply ta ka kino ni tuta o tiak sing successful it wasn't successful so he tried again in 2019 wasn't successful again and then 2020 sa nanumo ko ay sa separate application an application sa ka may sa separate duanga na nona to dependence kino kito na vichinani ndona nongo to dependence via orto na nongo vitamani sange ndo talanga singwil chikin na nerol matu ambalete nerol matu nangone ako sambak chin kawal kina sange sange zakab nga bakay o nito tu sange filtak nga na nono form nga bakay nangon sa masala may kina na nito application sange through na nongo batikin na ni nerol matua
Miapakangany ako sing vawati, ni se single, sama ni mbiu vatangamay mertu sama inongo dependence keve. Tandina, redi andora kini taka ya, ili Iya. apply nam dota, ya Mhm. kimbali pali berna parang cuma yang kona kanda bulida, ni eroni ke bakanin robiotini, you can both apply individually. Yes. Wow. Kimbali apply ke muni, durmay na muni application nam do ratu bat kiroto langone. Iya. And the same thing with him. Apply Iya. ko ya, durkino ke muni bat kiroto langone. Iya. Tena. Wow, bata pa na to pala tok may nam do ratu ya, ni decline may ba lima. Iya, na bul ni sasanga o sekero sange mi vitala tak chiko na ngon goe. Ko saya na stage ni sarukali maro nang gangwane. Dak lalai kero dak tusan sing ni videnguvi vatekina na non ro durduru ke karu sana manila ko na university o kero babi na binaka ni tiko biro na yalo ni ngutana buli ro rawa max binak sarnga ro rawa tatalnga na scholarship ro asaman tiko buli chuk na USP ro na angasi USP kaya nangwani si chuk ngai suba grama. Sandi na iyo kwa na lubi mnro kwa ngasi kwa ya apply nga bati kwa ya ndo nanu mga mesa apply nga hindi ni baktin kawaliti ko nunguna ya. Ko sabia 2020 ko sa mbaki ro sanga bulu. Rosa nga bolo sandi. Belata ni na qualification ko yung bimbito ndo may pasi nga na form 1 eh. Pasinga na form 1. Ah, tena. Iya. Oh, isa ito to kan din ningon ni sa through kinana no na bat kinano mo. Erto yalo raro na US Embassy merto sa combine takbatakan na num dope. Iya. Oh, isa toto kasar nga. Raw-raw, raw-raw. Maro Rara. talaga kinalbi mo raw. Edava mar Maro ta kanano mo dorbo ni sa durunga mo kami sa wili nga bikim ni. Iyo, nito sa sang mayor to sang sutsar nito sa paklalip na kami balatan la kumaya. They were just too excited about rawa sa through na diversity visa na application. Kena me ka sa sing ka tak tal ko sa bayo tunga ka nga sa kunden bi ko ha bayo tak tunga. Ha look for tunga ko na la kumaya na meri no bu na level to na family to sa chukrani ke. Ka Oh, kinanungu yang ke sister nangona kito yath mikino ko samba kivitu na nona chiko. oh, isa Yeah. din. Ay mo nga sando na bikim do no ndo ngole mai ndo kalungatin sa chukra no bubal. Hindi na todo ako. Wow. Indo ridea ni bukea na no ndo ngole mai ni bakarto soli bakasala ni bikim do. Iyo, tamani vevuke lep sara. Au vamadal tiko ko usaka o chiko ya na nungu vamadal tak chiko mena nungu vubale no vulkina na kakevea balatongo nungu msa mikke. Don ka na vevuke toda kaba. Vambimbi na marama bungongo. Nangona nga thrukina na nito interviews. Singa batinga sa tukono kondo bukta ka na numdo wanga buka. O sa vako ten na sende ka kota linga indo chukani viti ndo sa laksar ngamai. Habin katsar nga ko mikito lakani na mikito sabu ko may the next available flight. Angi kito nanuma me kito da kata tau mande vale ka kina lotu kito sa lewana chiko berni kito 1 week nga sa kito lakumai. Kito yada me kia kito sange miso so mital chiko viko ya. Na buku ni lavo baka nga taka bikito. Sa reda ya, dola tamani kalau ngatelevo maramayan we, di tiko na bubale, siang wala nga di tiko na bubale, tiko talanga berto na yalo, ni bebuke. Dina. Wow, toto kasar nga. Nangoni kiro bitalo kini ki tuliana, o katala ki nano, nano mutunga me o dibi mangu tiko nga, toto nunggu live nano, ko talo chuki na ongere, na levo ni taro, era torong chuk may membaleta na isawe, na Mhm. the cost na isaw ni beka. Ya, na baking ko sa tukun na registration fees, $100 dola, eh? Dina, usari di chiko na website na updates ke la chiko mes $1. Yo na wana kito vale wana kina free. Yo lebu tal nga o na via teman nga balay Doon. um na lebu era na scam salak tunong nunggoy burbura
sa levra vieta kapchik mer gain kina yo kepka mantanga ndona link e chiko kina nakani diversity visa me .com se .net ya mo kusar ngani malel kina baleta kwengo e chikina na .gov gov muri ako kami official chiko na wasavla saliptal chungar sawa bita chukumai na link do numer laku kina mer klik kina mer ninge valuan kina form lebu na bubale ra kirech kume biau na biembaki sauti medo menongon kero sa chikin go kero bibu kichukuna biembaki kero bukena do tal ko ngon tondo vikito kito leono kongon tondua na chini ni tomato val ke robu ke ro tal nga babi chini saru chuk tal nga ngo nikito abu ke kito sama ibi bu ke tal nga kenda men sa chuk nga bi kenda na ya lo binaka na ya ni loloma mendara ni na wasia ba toto batkina na bi ka esule bi kenda na nonda kalo Kwea, sa kitule tolu chikungo, bataki kwanga sibi au na luve ana tangani. Kwa talanga sa chikungo, bataki nona matubu vale. Kito bondo patamena wanga vuka same airplane, same flight, sorry. Same flight mai San Francisco, kito sa Minnesota, sar to laksarbi kwengwani biau chukmi Sacramento, kito na bitaman sa lakubi inunguni en dona levo na taro e levo sang nindo ke leira ndo message mar ndo taronga rambaka ni na vakambaka pa na address eh nangona nga salomam kina mo sa valeu e form hik sa rasar nga ni vakab num research sa vakab sa num research ndona we kamu vatataro se ndona we kamu sa chiko tunde chiko se senga chiko ni rana pepa me ndo matanga na physical address baleta na nomu documents na vako mekina na nomu social security abat kena documents na ngonek sa chikina i Amerika num saya mai Kwa ko bina kachikin address iya ko ya ko bin ka chikina address Oh, okay. Ya, na bila kasi minapako kina na documents kere, bili kina mhm na kade, ko ibe na pako mai. iya ko na card na vako mai Right. ko na nomu green card Okay. Right. Ya, toto ko saranga, babi di binaka na no muda buta maya na address, mhm rodoli rodo bitar tar saranga may tarango may na address kero sabi da na bubali, kito sabi bukikina, saka mhm kero sa sila na non address, satu ko nga nangon nga mikirike, gay ba ko may na non documents, may kime ito no gay bitar tar. mhm Kaya kasana ito may kaya, gay kito no gay sasanga may gay paista ito bani bayira. Toto ko saranga, ba't so nangon, so like tao chuk na ika iya lebra me tau chiko na address vir na mata be kan vi kim ni talngana sa chungo Amerika ni vina no mi vir na kandar sa sang mai no harm in giving your address kenta pak sam tak ba malua sa sala chiko ni no mu kendua na kena isau veiko o na sang nikla na wara ketiko na rendu nga na sulian kenisau undo lomanir na undo kereme na address undo sulia undo ndina nikito se chikubar rabi na ngone ya may California undo vitar nga bat ki no tingo sabayo tak nga mo ko sa sulia sar Yes. yeah. Ya, bikin ni na parang ti kumay sa baka bikin ni na plan back na magsawot ya ron dulur sa buka Mm. pa. Kaya kasaw ni interview sa so na puno sa litaw chikin ba si na address. Ni kay bitar tarmay. Bitar bitar tar talaga may umari ka o silangi. Tun talaga Mm. ko niliw talaga rado kere address virtu. Hindi ka ko nilo malengka Kaya may sa tunggo sa liliw sa rado message may maramayan. Sa uwi sa rado Oh, interview ya. Sara kita tuh kuno mai. Tok tati. Kita satu barau tuh. Kaya baka soro bina kata merbi buke. Merbuke. Kaya nungko na nungko email. Kono nungko na telepon. Kila. Oh, maru tak sarangay that it's a good way to spread positive positivity. Siapa tau? absolutely
kim nindin to doko au na betarangan dona kena baka kena example dona marama ko tikume au bambo to sat kuno china example go ko ortu tikume na sova na lo menimba ini yo visa kenda na marama lebu be kenda na barrong chingo ke kasaba ungeti na luma momo palwena doli buno ngon erna turangar nando kla no sini tukuna bada but lebu na cases so sala ko rumma o redi chikuni kenda ngana maram ta sang chiko o ko sangi tukuna vi nona neighbor mai na soba ni sang chiko na address o cha sangi tukuna neighbor ndo vengo chiko mai California sakitonga be tartara sakitonga li yadab sarnangona sali sayad mikina yana bebu ke lalai ngandarin takabo kendan tasami turawa Kan dia na saranga. Don dia na tamani bibo kilim. Dia na ni dona sana darai that's a very small item that is listed. Ana lewu di kamera laku tu rumah the medical, the police clearance, na kakere. Saga lele berakam do mitawo tuka na tikina O martak dinto saranga doko no tuko na maya maramayano. Biar na barong tuko may kibakasala man liya mela kitao. Endo naka ni bitar tarmay. Kima msa lele bula chikungo kima msaro ni vito bole mi kima mina bibu kaya ni. Martak saranga maramayano no mutukun talaga maya na scam. Lele buchiko na scam vingo mitiko pakatun chuko mo ko na numni na nonra website me kuni yaro tiko na .com se .net that's a very good point me kuni .com se .net et kaket kedili toto wat keditu USCIS me nodor me .gov ko ngaya na official website mo ni right ko kin toto ko saranga maramean wala kana mo wasya mena tikina ambatele besar tuku na mai tok tatindo na kampanye ko sa tuku na mai mo bako titulan raw nela ni Amerika tuku na kuasar kuwa ngonongo se maro se sulenga in dola se mer tuku in dola na ngonongo but you only have to give a dollar na ngono sa ngai tandola mikina sa ngai lak mikina na be labo tale ngan rebia but it should be done in the proper portal na portal ko lak chumi be Kentucky maramayan we iya kentai Kentucky. Kentucky. Ya, ko sarangay ay. Iya, baka tapa na namto baka baka raw na isaw sana laba ki maybe kemendo. Kung sa kilachi ko na isaw, sa chiko matanga na visa fee, sangga chiko na medical, sangga chiko na police clearance, na bika keta lelak bata mengen do lewe bida ket do lewe lima, kito leo lima le lima. sambo leo lima tarbi Right. Vamos dar uma daquele. leo lima kito sa kalkulitaka sang ni biro tiba tekina kakero taura baka bisomi yo mepkango sa buto chiko na babi na naksala kutungango binungu ni na bika ke ko provide takayan sang indutu kana ni ro notebook sang boleh chikina na elim ni labo ko bako teani na date ke ro receive takina ocha koya it was our reference when we arrived here. Kira sangka me cross check nga kango sa so mochi kiro babi na naka kya asang bako kwa kya asang ni babutukan na nito sa sanga yo kiro babi na naktak chukunda na mulayanga kina nito mata babale weekend ngona nga au bia tukuna nga me katal nga na ndona vital no atak chukuna mata kuwa sasanga nindo usi vita na nonda masulaka ke kasa tando lava weekend na kelo na opportunity ko God has opened the door na katumba tali vita rev mai sang tali nindo na rin songata kelo santando lava tu ko nga mo positive ko nga mo kakunirere for God has not given you the spirit of fear but of love and of a sound mind so that you can prosper yasang gendone ro ultang tu levu na tatao levu na satune lavo levu na kakito lak ruma seng ni rawa you seng ni bayal lelite kerau
kero satu kunci nga sa vivaru taki weekend na klo dorlako. Yo, nintar saya vekya. Taru sanga non taru ingo toko. Mentar valu sialu wana klo. Maybe God has chosen us to go daru tukun chiko na kabinaka sa ka weekend daru ndona ken salango au sangan ni unama katu ni ndua sang suitsar ni bulibinaka men approach tek to my ndua sa a very qualified a lady and the raven a lemni vakavaka sa vakava yoni yava chuk me bakakina sana ye chuk na babini binaka vankalu Nanti na sara, nanti na todo ko. Dalai na wono e coach communique na kalo mm, do kulito na be kai bedi beka en mm, rei baka tomata na kalo do te na kai rei. men andina todo ko Sale dan ko nano mo sa may dami tungko mo may wase chuko nano mundo ilako lako may baka bitaman na kanata ng beka pa kantabu it's not rosy it's not a walk in the park ndaro ni kambia ka elebu na ua tale tale elebu na kadola ko rumah baka tak matanga ni saya to may bikim do na email ni sarau na no mundo pepa na tama dala ko to na no muni bakasa maramayan. Oyo, baka samtak searchingan na tarunggori ya, baka mau release subatale. The very day I was informed about the email. Awa ukuk tek tu vindo na nito now. Au ukuk tek tu me ochi minak sarangan ukuk tek kisandam sabar roko chuk miloman na yang ni mati. Satangir ko talibon vinung yang sister ko chuk Sacramento. Iya, oh, nom toto sangiri satu kuna chipi kuna kabang go senga. Yo kona gitu kuna viko. Valenga kau sa chiku chiku bada Valen sampengo. Chau sangiri chiku sara. Ngir ngayon satu kun sar mukwa. Sa through non toto application. Nakani apa? Nakani green card. Na baka mula dapat tali tu. O yau nasinga yau ngule dam kin na nungu kato ni uku kutaki. Na lebu ni nungu marau. Awesome, bukla ko to tiksi driver pati kena nogu Ano ko? kato ni ko kutaki. Aw kain bita tali na Facebook. Kaya kain tuan na tiksi driver ko na nogu kani ko kutaki mege ko listal mai. Next day sange ko listal mo ko. Na maraw ni sa ku maro tak nga ba binanak nga sana to su chi kontina ni sonan rendre na yav mai na yang ni masu kito li medical mo sabaru tekik sar nga mo to be physically fit kona bubu ke baka iko klach ko ni sang ni tubek pinak chukuna no mumbula sangam na mutumbunin ra kito lakan kito sali medical oi me kito sali medical gay damo gay bubu ni tu kito salak ngan gay serte kito menon marama ni bici satu kun saru kwa reva kimdo nalak ngondor le medical na lusi wal mom de labo do lustale le vakana ngo ba madal chmo ko bikito Ay, le vakana jinja na moli na hani mako yang munu o sana sulital ngondo na date via uchi mesabi al malum na kan dong gelak tal mai yang mana nga yang ni masu bikim ni na barong chukma ke ka saya ndo na stage saya ndo na stage yang bakaya mo mo masulaki chiko na nombula mo roni mbul na chiko bala to sona kala le baya na roni pa bu na talanga na nomuna daba na nomuna singi through na interview to san rita nga na nomu medical record sa singi binaka you're not physically fit to come here bala to ko melak me ke me na mbula me na rani na mi daka me na rani na cycle chuk na economy ke na ena ka main aim chiko nila kumiki Patakin na police clearance. O kito baka usa mention tako china mono kito lakina. Kito chuk me Australia sember ni kero lako ba betini lisud me kina na luwe kerau ulmatua o cha kero lista leviti
Sember ni kerova mau ni tu ratu sa cuma arto lako levu le cinana levu na maramtinana i Central Queensland University Rockhampton. Gerto cikumekia chico bena na kakeve akito na vale kenta na vale wena. Orto sa givena kata morto na nona police record mikia. Eh? Na koko de masu kero vingiri aki sa siang bleten sa more than 20 years sa siang maybe na police station closer to where they lived sangi lako mai to Brisbane na kalo vaka nga vako mai through dotal na nongo friend arto sa chingo babi tamani na luvena ulmatua evuli dona university mai Australia o nongo o jingo melilin da kabno application sa through sangi tarong chimo kwa hey vada bo luvengo kosa chimo ko Australia atukun ngabi kwa au baka baka samte kito sarma tukun bi kwa la kutukun bi kwa melak ngabi na to the nearest police station ko to mikino na police clearance mengge bako na embassy Dia. Assim ko tamay orto na police station orto na bako ta Baku directly. mai right. Iya. Oh. Iya. Kaya batakin na green card. Hmm. Ko na actual card Hmm. Ko sa na chikin na mo permanent resident details. Kaya ndole kata kaya. Iko kulang kita ke sangam tengah nanum do bonto mai sa sum kiete na ka kiete sa thrunga num do visa kaya ron gemi apply taki vi Amerika sa mi job sangero ne apply taka do talina kando vivatao tek chiko kondo levu na tar do lak me viau e rawan indo e liu mai me mai vaka o cha men ki ron so mana non to bonto na leoni vale e rawa e rawa ni lako mai yo o ko e lako mai ko me main applicant primary applicant ko ka me liu mai o kona marama ko chumena sova ko sambong sartunga ni singa me sala mikina sangi yaven bi kondana ngiri sangi yaven bi kondana ngiri sangi tukuniani ni ortondo don merto la ke babu vale yo singi so mito norto ponto na vitamani eli mana lubiana patike uchina ono sangi ngiri tal mo ko bio sangi tukono ko bio endo non kazin ko tukono mengo asabango bi ko reda o sa tukono cheni bi ko masu eh Nuri ko mandangana may check-in ko sa basuay tunga samando tak chiko kwenta nang bas kai sange bin ka chiko ko me through na ka sange laktal sange libisaw me sange wonto may benawang kabuka vikim ni na barong chiko may vikim ni na matabiokani do son na false information do soli kira vikim ni talngan sa through chiko na ni application you just have to refer to the website senga talin don ka bokina na way information kede computer ben application it has to be truthful balata enara kina ni na dinate kina na nomo application kana seng talba kantua enara ni liya sara mena seng ni bakataremo na duru merika talmai so iyo nga na iyo senga vikem ni na leu talinga na taro irna bawati vimbiu so in a de facto relationship it has to be legal legal spouse nga around ni ro apply mon ro laku batamai yo como apply ndondo nga malaku mai levu na pivato beli saya tu burbur nango nango sana ngam sanga ngame no mata bale do may settle do may read na vika on great opportunities here ranin ni visa na bubale do na bubale binaksar Sa tia na saranga umdang babi di binakta kana ka otukun mia maramean we na bimbi ni nomum biuto ni tukun don ena fomu belet tendo ngone au sare di korto na US Embassy mai suwa erto sambite chukumai na bimbi ni nomu bite ya ni na tukun don ni nomu kanibuli kala ni ndole bunangona klase non to ngona beka kumni se ngone sarbe ni to beka to sabe ang gastoka endo nito favorite item todo na twink
eh Mhm. le una Iya. ngona da dosa ngame da twing tak sona ka da biso tak na nonta maka se sona ka vaya ker me kosarang eh ke ba kausa lutu ngano bitorun tu kuna ngano lutu Hmm. kata kana form 1 didn't need to kun mo form 1 okay, and if you didn't pass your form 6 you can have 2 years experience Work minimum experience. work Mhm. experience so the US still give you the opportunity the Mhm. chances so Yeah. kun yo twin takandona ka kun yo cross takandona ka kun yung total na ka o tukuna ni siya ni dodon belete na ito nga nangon na late tombo my down the line siya ba Mhm. maramayan Dina todo oko. Eh? Au vawili ka chiko ni kuwa sambo kaka ser benak sarngani it's in simple English. Eh? Na information rito mbito tuwe na non rito website. Pambota that the fees have slightly changed. Me kama tanga kwa na $1 fee kito asing donyo mm. yo ke kau loma tartaro. Uh, do not approach travel agencies. If malatira sanganina vatovir na nomo ka iko bankarendua mena buke iko sulia kede na information kede en dina membalitiko. Nangono sa takab kinokoya na nomu third party lakotal mai sit down and recheck. So nangono na misspell kina na yada kona kala leivaya. Eh? Au vavin vinaktak chiko na vivu ke saya chiko sa levo na ubarunga taltinga na interview na Max Fosilangi vakakina ve i Tuliana Juliana, hindi na tudoko. Sa non di tabi nga men da vilomani da vi bukitaka na non rasangay na we kantar sa sangchik merla kumay. Bikenda na sa michiko, da binanumi, da sangaira, ayo bimba kita nga sang itu irto na irna wekekera merla kumay. Ah, 6 months na nomo passport size US standard size passport size photo koya me recent um, iya nara kami nak serangan itamba it has to iyo be listened te bikim ni nabarong chumai pointi bina kan itukun mia 6 months old hmm, eh nangon nga sawa wakina 6 months you have to take another photo set up dina it has iyo to be o sa recent wili ka chiko it has to be 6 months 6 months so talaga ratalo may maramayan no baka moli tamba ibali bitamba si rota lang ni tamba ibali balate so era kahit tiko ni dona turanga bol bol sar chuk may tubalo tukuno ko ni non to buna chukino ko e autal may funa futi ko chukina buna ni bitamba ko e ko chuk saranga may ano yan ya usare di chuk chuk so saro ni raba muria na itamba ya you have to follow specifically nga Mm-mm. size o kaya ko kachikin na nomi. Kung doon na kahit tamo to may muri, it has to be a blank background, Iya. Dina din todo ko dimensions kede sa la ke sa chiko kede na information have na website ku- kuna ba lipstick kim nin marama ah, na sau na gogo earrings tu so Ah, mandangan kabaya ba tambu itu mandangan ngon lek lek na tambakina kena vikim ninga na chukupo leka na vitauni ni lako vina vi Photoshop sersa advertise tak tuitumba outside the shops ni rarao ni vitamba membeleta na kena sangai na passport ni lako mai na passport size photo membeleta chuko na green card. right. Doon sarang Yung dara kami nakauwi kami balata na itamba, round yun ni tukuna nga virtual na tamba nindo ni bitamba, US size passport photo. Doon doon mersar kila, Iya, doon ako mo kaya maramihan, ko na marama, ko ang kasibiyaw, platak talaga ko na no, na nambag sauti, gayingon ng gasulmikin na itamba, iba kaya buwawa. Na itamba yang gerto reject ka na US Embassy, kaya andora kambing bibikin na ilay tamba, make sure you ask.
and check the photo ke baka batini ko sa digital sa sing baka iliu se dali pikta kamay na itambe bita ko pinawang gani bola ngo sa digital photo and email tek maybe ko ke baka already ni baby ang buawa se dona kaya lenga please take it back listali ker tar mo tambatali dona kau biba na numikina batewa na numo saranga ni nantolo na non reto bitamba esengan niya bakakina nung kumaram. Oi. Mm. Iyo, binaka bina valni bitamba ni uchinga irna tarong mai sabadango sa dono viko kipka iko klani sengani vakana no mu image ko expectaka iko kiretali me tambaki ko tali but sa digital tu naka sa sing niyo chi merto marot merto va marnget kuno to roll of films baka nangona non tangona. Iya, au bambot ni lakchukunda na taro membeleta na website Iya. Kimnia Iya. sa sulitan chunga na website Iya, Kimka nung kimni imbita kay ngiri pinanong page. Iya, nung imbita iya kay. Mm-mm. muni ngiri fakina. Iya. So even you can Google USCIS. Even if you Google that, and ndodol melak takimay. Google US www.uscis. Ndodol misalnya membahas kata kimay nangko, but nalako takimay na website Macau, Na That website makawa? yeah, for 2020 last year because for this year it's very active. Yeah. So Google USCIS. So we're barang cumai kaya tu tar cumai. Google takangan USCIS. Oklan information lebih tu batanga, but the one for this year is not active yet. But it'll be good to read last year's one for general information. Iya, din to doko ni kwa mantanga ayaw lako vena website ngo na https colon / dvprogram.state.gov. Right. DV program. dvprogram.state.gov. Oh yeah. Yeah. Okay. Ko ea aurida ni vakasanon to latest Right. ko na taro ke sarnga na Q&A satu ke sartunga kya. Sabkangan datar sa sumi mai na non datar. State. Iya. State. .gov. .gov. Iya, maramay ano au bambot sa lipsar na information kito sa wasech ko ano kito na sa michi rawa au bambot talngani so rabarong chiko au via ndongan ka au via bandreta vikenda na sarau mai ngona nongku malumalumu ngona nongku malumalumu sandado mai Mevkangan ni sintaray na lebu may viti. Sayad may sa may lebu na ilabon ta sa tara. Dana numi irtali na nanda friends na wekanda rachukani. Yo nungu banananu nungu banananu mekenta misangit kenta menta settlementa Go na buni nungu kaya balete chukutalenga na kwa na website yo read ni kuwa. You have to plan ahead about your well-being, baleta na numu retirement, na vikame baleta na numu viabuli vale. So, kito nito yathmai kito mbo may buke vena kani iko na lako mai or go to a nearest county office. Then a county office, Ikoronigiri, but it has to be the main applicant. Monalako orto nangi Sulemendor form ikola valevena, which I sanangai interview taki, but I think 2 times.
Arto sana nge bibu kichiko na sulia na vika membeleta na bibu kana kanikakana, depending on your dependence. Vida na orto na lubiemu, chiktalnga na liv ni lavo, alokitaki, merna bukikina, ocha arto sulia talnga na cash, wakatalnga kina na medical. Ni kenda lako balimbulan da na lelo reike Amerika. Doton misachi kuno mu insurance, Iyo, go na esenga ni may tik-tik butekino kenda na rawat na green card. No. This is a benefit as a permanent resident. Ke kola ko chikumai o sana sa ochi mbaka no msende na bukuni sasanga levu na kao sa bulia levu na kao sa soma ikusana yave meke sana raunyo na mai vasangangara sona vivu ke la leva ya varuta katuna matin tu levu ngo Amerika. They can even they offered to me and my family na vangar daka kitoro ni vankaran na vanu manalichi ko kina vida na options ni vale vida na vanua kitoro ni le rent kina and this is what you have to pay nakakita paya yo kito sa nangona nga kito baletan kito sa chiko rachi ko be nungune balevu sa me kito set rachi kina sa kito mi settle kina rosala korona ngwane na bootcamp ha kito le tolunga sa vivo ke livia yo be kemni na lako chikumai ni sang chikuni mai settle sang chikumbaka ni ko ndona bonua o me chikina me chikubararabi salomamu mo satoso ke kasona vivo ke la ya just call your county office county office me bakati kumbaka na tambaka no mniva madalika wakati kumbaka ke o chikoi lami na chikuna kiana office nga lami town mena kani kiana ngaravi na vika membaleta na mbula Baka mbeka na non remata, na iya mata. mata Non remata ni vivo no baka ni wasi baya ni tukuno menya Orto iya ilami, ela tikundo na non to bol ilami iya se berto na bua. Ukla baka talanga kiri bika na baka may bitin, dando kila chur talanga na non da bol ni asana. god So it's done in a provincial way, dangwalikin mendalaki equivalent to what you see in Fiji. iya oyo na bawili ko chiko na information sa toka vya na website ya tandola saranga kina na nungu rai mandangai chiko na ka na emergency lines na contact na kakita vaya sa baru tek tu na numbers to call so levu vikenda na sasang chiko kenda sa sasang chiko na green card me kuniado chiko nga ina airport num sa na airport Iko, you do your research which part you want to settle in baka mo lakamay kay ko balato yaw nangon nakitulak mi kinaw misa nga merubuli ro nangon meru tumana na non robuli so I went to a few colleges and universities Santa Rosa same thing kun me biaw kimdo mondo 1 year 1 year 1 day kendo na 1 year 1 day kimdo na so na fees ni tuition fee ni interstate tuition fee kimdo sembera before that time do sabia bul sabi na katmero bul na lubemo oro na so masaranga na outer state fee so my children like osangi sikito sa lakmai kira samita kalak chunga babitini oro nangasi ro sa chunga vale o koangwani sa mbiuntana high school Sara wavembek ngaro na wawara sa vital no nga babitavini ro sa tukuni biani ro sa via join benefos au kai virau ke mundo no go baka nani sang sar ngani boya dova nin ro na via la ko mon ro lidur na fosa yo sa ngachi ko mon ro buli yo au na seriki ke mrau mon ro buli mon ro da mon ro duru ro le da kapsar ke na batangi dengan de binaka tontua ro na ngeo chin ro ke toman nom ro buli Jauh sangge wara ko yaw
Me oti e wani a one day, au sangeli enroll. Mm. Mo the kavana nungu certificate in nursing assistant. Okay, so mga dona unit, instead of paying 3,000, I paid only 300, 10% of that. So I did a total of e vida nele sonho da cava. Lele nga na kayo soma. Now it's like partial payment. Gi Mm. chiko tal nga na college na so na sponsorship. Rani ro keki na wir na may tau yabu wir na like new permanent residents of the state. Ah. Iya. Wow, re totoko saranga he. Au Iya. taita kana kau tuku ne amaramai anu me kuni inda pakasam chunga me adanga bene pote. Dina. Baleta na muni mai settle e do tal chunga tikini waka waka rau ya he. Na wale muni me tiko kina na kena me bangarai na daka he. Na beka kena me rto me buli na ngoni. Ko ya wasi tal chunga tuliana he ni rosa kalale na ngoni. Ndongo sa duru bena nevi, ndongo se buli chuko bena high school he. Totoko saranga. O marata kana non rounding na mo ni mero sangol nga batikiraw. Iya, ndin to doko. Yung nunggu panananu, ndotani, me kanganda sa tusana katiko, eh. We make plans, but God says the last, God has the last say. Whatever plans we have. Au sa me maruta kana bikaro sa lakdurum chiko, dina, wakanga kim ni sa tukono chi, it's not a walk in the park. Lebanon rendero stava, na buku ni accent, na buku ni tobo, na buku ni ken sami lebu na mata tamata, ralistava, yo babi na vinaka chiko, ni ken sa sungi diri chiko na luvenda, na vika mera bambota, mera tunde kina, to excel, mera sivich kenda, au babi na vinaka chiko na sala, ken karua, there was oh, na research, na bimbi ni no research taka. Na no may settle as a new resident of the state. May baka na credit scores. Kenta may viti, va vitalia nga na apply ng banking go, na banking go, orto siyang ni consider taka level na na debts o tukina na state ko tukina. Sa set nga bango, no payslip sa sulmay. Yo, ya, dona no kumalmalumya. Ini ta marami ano sana tu kunyo Totoka saranga, mai. na credit scores atukuni atukuni be ya oronga tunga but usangan ni I didn't take it into consideration like mo serious taka na kaya nung sarunga. So nin salak me kesa levo na sto. Sa nga bango sa rido ira ni set chiko na the bank account sa sulia may na non credit card. Kenda lakos handa spend. Na vi matanggal credit cards. Iyo chiko na ngona. Iko na credit card sulmibi ko ibi tangan na pasente mo na bang taka. Mena chiko senga niyo chinga sa chivo. Yo o ko na marama bas niya saungo. Via voucher nga Yo, vavi na vinaka ni ocha sa reda, o sa hulimekina, o sa sasanga chico. O sange lako chunga na nungu hankar daka to get a better job, better pay, baleta mera ni na viruro kina nonden dinao. Ni busota that I've gone deeper. Oh, totoka saranga. That's really beautiful. Yang betul na kawa wasi main kori. Erna muri chuku main ko merka kutal ni rala ko rumah. Iya, Na buli saranga mai na beka binaka ke sotel nganan rende na boleh ola ko rumah iya. maramano. Totoka saranga. Wa bini binak wambul chuku main ko ni tatuliana. Nak vale tuli warang tal chuku main ko kwa sati ko sum chuku ko na ravo ni taro. O Oh, ira ay. na taro chuku main binak vale bonita. Ni ranyo ni so malibu chuku taro chuku mai. Ya wa bini binak maramai anu na nomu tampi tu nambung ni kuah. O klani sambung lebu chuku main na nomu ya sana. Wa bini binak na kau na takap talenga ni ucindor bital ni kuah. Mono kay bital nga na bital no na bagsauti. Menan biutal meran tampi tal ngawira na barong ko tora kau kati ko bir maramean ko le bertar chuku mai au bako te bir na nom ni interview iya Oh, ay. bako te bir tu kul reda sambil ni gor na interview ni da but sarana da muni ko to men do mo pepa do mo peni
Oi, bunu mai belata ta. Go na pakararongo go enda bulkina. Oi sandin, oke usan dikot me dongo pendo dongo pep. Kasar nga mata kap. Toro mena pena pepa. Nengono sa barong chuka kina. Wala sar chuka na bika sa rongoda. Berarti anak ngono ko laki na ronyo ena kasa. Ena no bakasa ma. E sona taro betarong na kene so saranga sa chiko. Ena bitalongan. Dala kan na marau. Ko lebi daw pa ko tibir na interview. So it's making a lot of change. Lebu talangan na taro chuk mai bakasa sa luto song benataro balete ni salau na bikan do may music na pagsahot. Oh, vinakapalevu Mm. marami ano. Iya, umaratak sarangan na tikina ni, because this is an educational program, eh? Oriental chunga ni libre kabo bira, so to we kemi na sa garong atabando na card na green card ngo ni kunya lilay. Sara may bulay ngoti na bida na wekanda, sara mitalan no angko maramian ngo sa karunin no na mitalan no sa ocho na kermate ka na bagsa oti ngo sampai di ngole talmay, eh? Matato na may baka matala, você talaga ko kung nandre la ko turum ker ni rongo de binaksar kasala ko turum ko maramiano nandre ko kemni saro ni buli talaga mikin eh toto kasar ngom tanga maruta kan wasia may berto ngone na bangar na kadaka na buli na may tiko balata bosi na michi ko barabi sega di karora nindan duindi matu bubali mai biti ngol tal nga mike sarli butal tu kana matu bubali ke so ken balen bali bakati ke rotuliana ngayon lang kami ke sa ko sa bangkala don norto apartment merto sa ngolikin toto ko saranga ni sati ko na ribaya kito satu barong go bikito na biyo kanin ko bikito na bibukayan sa sulba kasal bikim ni na siya mati ko mai ya marami ano sebenarnya ni tamu ni taru bitala no total na kau nganrebo mo na wasiemo donga na mubosa ngani bol kena biba kong geti wira na siya mati kumai. Iya, donga na vaksala vi kenda na varong chuk mena kavin kua. Kyo sama ni aplatak num green card sa rawa. Tobele mo marrani tuktuku. Men do klach ngaba buvale, do maslaka, do na meva, do dak sarva kokoa, tiku sif tek chuksani labo. Me rauni na vivuke, rauni ko vangangara, vena so era rauni vivuke, veiko, kena no mata bubale baka kero da kaba, o change o yathmike, sange o maisoso michiko, me rauni na rive tiko koe sulia mai, or tungon dine tiko, dona ngona ikona kerkertale, kona vivuke, eh, kuni yalu lilai ke ka o samani tobulea na mbakingo sangani rawa kitu tobulea vatulu katul ni ngona sangai rawa tobulea tale masula kechiko wana kalumen na vivuki sangani ndona kandrendre wana kalungo au vavinavina ni oni sulia taltunganu mningona marameanu au wase chikvike mnini ko I prayed for you before this session and I was so emotional because okilani sangani kararawa sangani singin kemni sing somkina yo kim vavina vinaka ni oni sirsombo mai na itutu vakavuni wai ni satu kina na ososo vakavakavaka na vika koni savakavchi koni sa sirsombo mai merme vuke na lewi viti sakali na vavina vinaka vikemni vikemnina varrong chikmai ando levna na programu kiranga maningindo siataka nindo vital no mai na ngone live kina viau so ngono do intuani do gekinda dal ngasar bambul mai ko to bibio na marau au vavina vina ke chiko ni ramarama do vika witaki nda sakla chiko na vikaru sa sang chikina non romis nis nda bibuke sabur bur ngani bibuke because you're not an island to live alone kalalay tubig ko asya. Kalilay ko kilaw asya. Balatan na kya nabi baklunga tataki me kanga kito sa laku di rumah na vitamin ko buombale. Eh? Sa kombek nga ya na kaubi tato na kina na kabinakan kuwa
Maramay vinak sarvalevina nomin'ny visirety. Sana tovaro taltona mena kevaka andua talna ngona tona VOC-kina nivina katana VK kitolak rumba vitamani satu varau mona vaka iyo veke amni. Sa vinaka vale besara Maramayano Naomi Dhaudhau. Varong talchingami ko mariko vasailangi. Vambulu chungo me Texas isa. Nambulu vinaka me Texas. Chungo Naomi. Sana tamu chikin Naomi. May East I Coast. Virginia. Oh, iko chungo me Virginia, na East Coast. Siamo chungo mengo mariko vasailangi me Texas. Siamo talchingami mengo Tuliana. San Francisco. California. Oh, Satu tawir taki Amerika Sarangam na East Coast, South to West. ando na ka, eh? O eu nanongo tu may California. Au nanu masarangani sana may Seral tu kinavandua. Na au nanu manina rendre ka kitolak mai. Oh, sando na ka marutaki. Ni nda may da chiko may kya, ndalak may kien, nda may rida ng bulekien, nda may rida na zakazaka na kyan ni sau, eh? Dona kabinaka. O ba ambul talnga bi kem ni na kangu mex você lang. Dona kana nung do babin binak ta chuk na num ni vivke. Au levo ni sabke o kangu kema vikilai. Au babin binak ta kana num ni suletu na num ni ngauna. Kana sau sa na buombale na sinai. Sinai nga. Sendiri sare, dina kena na wasani kaloya maramayano akan ibiba kalonga takina solika. Mena Amen. kaura na kae na ninda sole na kae na alo binaka o kwa nga rei chuka kwa chuka medake na ka kere kenda tatanda takatu ena rao. Mi Amen. chuka bikenda na kena yalo kero abitalo chuki maramayano simber di kero live kero nono mata na weni mata balete ninda stabat kere chuka na rendre sianga ni kararao na buno ketong tampi chuki nango sianga ni ngai me rawa nga wakasauri lako mata chuko na rarawa na tangi na mosi na ngalili na be kake denta bakila ninda tamatanga Ah, Mm. iya da marutaka ninda main tambi bata bango da biose yo maramaya ninda biose bango bakan da bakila ni mama nanda dolo dola eh Dina to voko. iya eh mama ni ko baka wasea endo tale rongo di ko mai na bimbi ko chukubi ko sali wasi bi ko baka rongo. Dina to voko. Ya, ando na taman kalunga talim. Do taro nyo matanga ni tuta. So nung ano rin mo ko to pasibang na bitaman. To rin yung nindami chiko nung del TV lo bolo bolo tiko o live tiko chan nung live to pasibang go to simbay nam chiko o tandami tiko nga. Lakamor to na iko set tiko. Iko mamaro chiko iko. So nung rong chiko may nandre to rong adi chiko may nundre tiko na live sananggo. Ang ito ko ni Berto, klaro kan do ng bulan levo. Mm. Do soliviau ni oti na dona nungu vai tai bakaongo bakau o marau marau Mm. sing do ba mata takrau ame bakala kau ni tuku na maramayan hindi na ni au saka ni somikina ya na marau turumiau baka nga indol taman labo lebo sul chuku viau na bising ya elak Amen. me vio na nungu marau ni ukila ni nandua si rua si tol bek na matu mobile to na ronga da lebital nongo na yang sara ya umani marau tan lemata nga ni mai sot kikim do Venungunta kumarika o maramanita tuliana veke muni maramayanu kertu ke na biwakan itu sama vitala no ya siya na program go ketu siya ni mivikilay Sandin to voko, eh? Irangwar na sangat chumbaka ni kilana non daru connection, eh? O yau ta daka na forestry. Kito chuko na forestry station viedana mbaki more than 10 years. yes Kikim ni tok ngaya ni dol suba koro, eh? terus bukor andun Iya. Sando na kaya na program go, eh? Oh, baksam tak searching ano pa nomni tiki na, eh? When like nakakim ni bakanan taka me vivo sektaki. di rasa Kwengo, levo reseng tu nikila. Sangengon na takikina bangko na vivo sei sa dewa, eh? di rasa Sandewa vira. Rikem ni na marama ni puli vinaka ni pas na fomo vitu ni sabawa tumbeka ni satui na koro, eh? Ni sasanga.
Ni setengah mentengah na first step to apply. To apply. Register ra mentengah. Selesai. Iya. Candidato dopo. Register, eh? Register Mhm. tukuno cuma tanga tuliane, rara saranga. Napaka liwen di form, akatal chunga marika basila, you don't need to go to a travel agent to fill the form for you. Rara very simple na form, chukunga na itamba, digital photo, wat kina no tuku matelele, mombita na form, submit. Eh? Dina. Ko saranga, saranga ila ko may nanomu ko na confirmation number ko ila ko may bandita ka ni sa tori na nomu form ya sa ila ko may na form ya na bulo may na pagtaram saranga i matalam ikin sa anting taki sesek ya ke baka anting taki tostar na nomu paliwen na nomu form ya ke sa mani sing ni anting taki kunya lo lelai eh to boleh tali nampak kita rawe itu kok oh marama ya nungko ko apply to apply batul eh ya o marama ni tau tulen ko apply bantua decline na kene ka ro sange raw ro tala mari ko bosilan ya via batal be ngasi lima namba ke non roto politiko ya Wow. ya dona turangan di tele turangan di namata sama rongo na kene tal no apply be ka baka cin ketul Santina. cin ketul na kene ka cin ketul be ka sange approve iya saka cukup mayo no kuntaku mari ke mena kadima me metal no. Dina todo ko melak mandamay may rungwa manda. Iya, iya apply pakai ketol. Kau nggak bisa tak cukup minum kuntaku. Tukun cukup minum kuntaku. Aku na apply cukup nggak? Aku na apply cukup nggak? Meta menir to sawat na rede na lagu. Belum tapi akan diturunkan di teleu. Sabar tak sarang aku na nanti timbul met teleu. Push teleu. Kau nan bili na Pustele kamu ba? tukun turangan go. Ah, Asa ka cukup mayo robi kile ki marika. No oh, kuntaku. Oke, di warung cukup mengkono kuntaku marika. Entah ker tukun lebih na turangan ni namata. Ketemu gali suatu tuh na dem may Las Vegas. Iyo, kona dem ikya, kona apa na itong oh, timbo. Kalau sar tu kini kini tuh ta, nakagelas kina na ito sa tango, orto binan raba ki chukumay. O kero ye chukuna selfie bat kilabo. O ya kasar chukum, mintor selfie bango bacungo. Orang sar nanto menin rendre. Pasar ngo, nandre ngo, bakasar ngo kenta tu. Iya. Kelas, ngono to pas mikir raw. Ertuleto lo to batik tikir itu saka sarang gor to kay bitsker. Dora kan itu bi marte, do virto saranga go na le bango. Ko saranga na dorbo ni namatango. oi, sabe que sarga me sacou mai me me rungovie. Dia na saranga. Sora satu bulan baka bavi tu sarra give up yo Yes. kongo retigu apply vacin ketur. Sini Sabe nak sarga katol. me nalak me baterung talnga. Gaitu kono kono no kuntaku marika kona no to bole bakcin katolia sangai rawa. Ya to ngamai bulo ono bek na sebi sa duru ko bena fos sa citizen tal. Wow, Iya. dona kabinaka Ronald Vengro sa citizens sa ro citizens so na makumbungu sa toso nangerida. Wah. Sami nrib TikTok so na motoka latest model sa tongo santando wondo basi tunga misa wani ndabo nambasi tedi rua nambasi kaningem kongo abia la ko nganda salako Kadir na saranga. iya. Din eh. Karena kena sota apply chico kem kasingirao nambek ngo apply tali. Bikim do na nunggu bubale nambek sa oti. Oti na nunggu interview taki. Lea besar ngana bungongu na lubengu ra ker mai. Me vivuke mo vivuke ani membeleta na non ram lang ka nga nin samita ka taktal tunga asang advice nga bira reda ni laku nga na website ngo it's just in simple English register watch num register wa wachiko ibikim do na nung papal do sing rata na bakingo dukuni give up reda turanga nando toto buya more than 10 times na apply anggor sangga anggor tuk ni bengo anggor Kandir na saranga. Ela sa kami ora kanina mo tu kot kuno me bio no kuntaku ya. Mari ketuno kan. Itu kuno turanga na turanga matanggali. Ela to bole chunga me bale fum chunga me daw saranga. Nirto sa oda na. Ya mani anong din.
Ano din, mending teknedana, yo kom na ang kas ni bulit ko may vit, ang kas ni bulit. Iyo. Oi. Ko ang kas ni bulit ko, wala wala tiko na fomo, ang kas ni bulit ko, wala wala tiko na fomo. So is there's no harm in applying. Eh? Apply Hmm. mo na nga, wara ka tu, kasi nga to metal. Go, duangan ng dola. Duangan ng dola. Very, very cheap. Kito, sige nama ka nga, may assume. Yung ko sa tukon, misa Hmm. ba naman, de tinan dola. Sendonan ro ng dola. Go, duangan ng dola. Duangan ng dola ilaban ni Amerika. Rarasar, rarasar. Iya. Ko sar nga ya, babi ni pinakabikim niya naman ni Barro may rin ko to na bubal ni Naomi, salib sa rare supply tal nga may. Hmm. Sabi ba gitin ko Naomi kaya pa so decline na non-replication, ko niya lo lilay. Hindi na. Ko niya lo lilay. To boleti ko nga. Songgo or to Naomi baka tuloy maramlit yan to batul. Iya, Approach kita time. batulu. Atolo. Tuliano bakan dua. Orang back ko nung kumari ko baka lima back. Decline baka lima. Hmm. Iya. Roto boletal sa gay through. O gay lasa bi balit ni Marika. Ko asar nga sing di alona chuk na lako mi Amerika. O non roto na Oi. avia lako mai not him. Ya Hmm. nung naro sang gay apply ruro gay through tu na no ko sing via lako mai. Vasar ngango ro kerau. Sasang chiko ni toto ya sat kunci ngaseng au sa vinak ngavion pivit. Yo ngone ya mikina result au fruto ya. Yo sa ya mikian sange mi reda ya sana tu ni klo ke mtunga maybe tungo kachu ko binungu na ai. Ndona ninda salak mai Jina ni kenik chuko menda misa sanga menda settlement menda ka but it doesn't have to stop us from helping our immediate family members like our moms our parents baka ko ba wase chiko kona itokan na matakan ko na maraman to bata may subsam Yes. eh manda no nambu nangani no na Tu, tutu no tutu. eh me rob mengo se look forward to ngakona lakuna lirit ko na non takalunga ta tukina au vavina vina ko tukun chukumi nunguna kaya mando vada manda me kito asanga ni tu me valaing kito le tol na le chukungo na ngani kito chukumo Australia kito sing chukumi valaing menge lengota sanduan na soma te vanrakai Inta saya ada ramai sambu vivo ke ani bena nonto pu vale sing tu kon mame daka chiku mo sa vivo ke chiku ngai vale daka man sangai komanda baleta na bunyi numla ko mai eu sa me vulki na valevo o vasala tek tu vena o chingu saya minta nungu mensa vaya lo mensa na ria te chukani na nondambula sa tos chukna mbaki plans for your retirement Andia na salanga. Marata kana tu kuno mengo na retirement. Dona marama. Uklan na warong tal chuma nga mengo litia. Na nunggu live chukum beka na noa. Apa matal tak chukum ko na tuangole mai ke runon dol katul. Arto sa may rawatan arto green card, arto ngole mai, ngo sa tar do na vale may viti non ro retirement home, arto tawana kede na yaya ni non ro vale na container, sa vondo bina wanga, sa leva bina kataki na vale, sa set chuko na kakede, yang ngo sa nirto sa ba na nanam chuko mirto lista libiti, satu na karo atuan mero meta ka pakala kau nitu kun chungore, erawa, kesa rawe litia, era talanga weekend. Sebab apa meramayan? in todo. Mm. Isa. Nandona red matango eu matanga me au vulkina dia na niu maybe vasal tek tiko singi volak chungo nyamba ki vana ni tu tiko ya nangona kimni sa approach me kina na matango me vavara ni ko au sa wili katal chiko na website na information na website sa liptal kai tanto labuna nungu rai nungu bana nanu au wase chiko bini to tumber ni indaru live au vakananan takachiko sa andon menta vamria it is a great opportunity that God has given us but ndakuni me abuse taka ndalak mai ndamarroya me naronin dana mbula binaka kina mbula binaka nando mata vuvali Amen. Amen. Isa binaka. Nakapalip sar maramayano na numumay viyose tu ni ko marotak mananga na nungrongo da ni tukuni ni lebu nam tu matapupali erto asang merto plame na bagsawit. Sa do matanga na to suliban sa tutik mo matanga nung tutunti matapupali
Salangai rakin ni yang na tu bitalan no vera tal na boni kana boy. O butanga Iya. o ya tal nga biya o bidar to salanga nengu bitadina na nito ta er do barong me vale bidang go rider to nirto warong tu kumai o marta ni rana bital no bango menta bibaka raramataki me bibaka langa gatek tal nga blete so er do rongot bakar de bati tingka. Kaya kandir tek pakalakango. Ya, ni yang kami talan no kem ni na plan ay ningai reda. Woi, karim pa hindi na chuko tok teti. Sendi na Hmm. chuko ko mari ko selang. Hindi na chuko ko tulian. Orto keda na lala bos chuko niko. Kima me ala ko duruma keda main na ngoni salanggo. Bi itu ko talaga sora la ko duruma main na ulutanga ni na ngoni sala ni lotu. Sora la ko me baka tala. Sora la ko main na lako baka gito baka talendi. Biyaw olok me baka lako ni takataka. Sagay kor lako may nalako bakangko Hmm. connect application mo ngole may Amerika. Iyo, nta maraw ke bakay o ni lomo roti ko ni kako ni lomo ro. Na bio se da kan ko ngol sarangan mi tamban ni bibak rara mataki weekend ke sar ke bakaw ni ando tu bakang ability ng ngonong go so ni dot kung bakang bese ni ang kona en ya kami nakan ko na no ni lomo ni vale sangol chika na rolong bikem ni ke kero ni taka ke maramayan ni na vital nongo ni vital no yanga ni ochi ni ro vital nongo ni no tomara chika na no ni biose sambil Hmm. ni na link ni website ni ambag saoti mo ni na no mo chika si berni live ko nampak ko si songoti ko iya isa maramayan binakabali besar na no musya mo tumay ni kuwa o klain sambong ilibay ko sa nanggori darong gabi tartartiko kendo tal na update ni sana turumay na link gado talent to panel ronisa Oke. mo kayo kimuni o mari kapat kitulian gado nito to bitala no S1 group Sandono vinaka. Vinaka valevo adon maramiano. Iya, ni naka modo toca. isa mata na omi Iya, ni manasa modo. naka isa wapi ni pinakabaliw ni Naomi na siya masarti ko may Virginia and East Coast kay Amerika at wapi ni pinakabi na naturally grown cassava flour sponsoring our sessions for the month of October and November sa tungkol na itamba bikam ni Chuko Amerika kay Canada kay baka ni bekana cassava flour ni gibitar talaga may na kaya supplier o Christine Kin Maharaj may Alberta, may Canada. Kaya baka ni vina kataminto na naman ni tanga flower. Taka may viti, berto na nang mga ito kay, era teyangon, te tavioka, daw tavioka, gangi na tavioka, pektak may kabako may Canada. Ni vitar tarmay, may kawayan ni naman ni flower, ang ganda vito kunti ko meron na marama may viti. Papi di binakbali bikim ni naman ni Barong may bikiraw kay Maramayano. Tali na naman ni Barong may liw sa na taro yaw sa marata ka ni Sara ni Som Chukayan abe maramanita tuliana eno na sulit ko na nangono ni Som Chukayan na ni taro ena sigo binanganit ko usa lolong tin bali bikim ni ani mata ka dalangan dito ko barense ni siya mayo ofa ena siya matik mo barense ena mata ka ni mataka ena ni Robitan no tiko membalitir na nonta marami to kay ena bonua may rope ena bula o kotoba na kana pa na numitiko na bula ni Pinto pa na bula ni Kensa ni Sud. Ka nunumukin meron lang may namarama ito okay meron may rongo italano meron may talano menta may rongo talano bira andal rongo talano na seri na tobat vibes mena tini na non tabi talano na sig binaka ni ko ni taka ni rongo binaka taka ni serong ko tabi ni binaka berto na mata serong ko na non to milang seri to weekend binaka baliw. Mosi mosi vya
sota eranguri mai sai salua kituni bula nina sota ebe ina una sai dibi ina tare ke California Iselei America Olui kami kamida Misangin raki Amai sotaba Eno desina Rito toka tuna kana vina Karakara wanda mundamu na unima Anda lava tuna kana vale Etama vida Nakano abu erui malamu Tuwani tu pakamakanu Saindibi kemereke Tu endai Isilei Amerika Urui kami kamita Misangi raki au maiso taba Ema beisina Isilei Amerika Korui kami kamita Misangi raki au maiso taba Ema beisina Erito toka tuna kana vina Karakara wanda mundamu na ulima Aubanga batu na kana vale Etama vida Nakano abu erui malamu Tuvani tu pakamatanu Saindibi kemereke Tu endai Isilei Amerika Urui kami kamina Misangin raki au maiso taba Ema beisina 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 Sebenarnya balik besar na prong ti kumain na mbong binakan ni sigini kuwa sa lolom salten bali bikem ni kede ena pun nata bangaw ni siya mati kumikina sa ngoli ti kumain na ngoli ti kaya ni bikem ni na baka binibinaka ena nomuli sila ti kumain na nomuli ngauna benda benta bebata kata may biusi babi binaka talaga bi Naomi daw ena na may tala no tu weekend jadi sampung ilim sarvi kwa ena puno siya mati kumikina ang babi binaka ni tigubi ko na yalo lokomi me lingoma na ker mikrobi tala no kaviuse ena mbong binaka di ko sabanu ni tu yan bikem ni kere ni nandu ala madhaw binaka na madhaw ngo mate ni madhaw ni bulay nunga bulay balolo levu nunga lilay sa wala ka tukumay pagka sa totoo sa nunguray na bulan nung galile na bulan Disyembre ya sebulu tu kan balolo lew. Nakabalib sara naman ni siya mati kumain ka na kawai o sa lalom tini bikim ni kera sara ni mo toka.